полностью shu yerdan pishiradi. Qirg'iz-rus jamg'armasi ko'magida O'sh shahrida qandolatchilik do'koni ochildi. Shirinliklar tayyorlash uchun zarur bo'lgan uskunalar 63 million so'mga sotib olinib, bino masalasi ham jamg'arma hisobidan hal qilindi. Men shu домашний konditerda 5 yildan beri жұмыс qilам. Bu yerda shu o'zimga layiqli shu ekler, cheesecake, San Sebastian tortlarni chiqaramiz. Boshqa өлкөдө эми бала чакаңды жакка таштап кетип тең көрө ушул жерде иштегенибиз жакшы да. Бала чакка салбыз да, жолдошубуз, ата-энебиз баары жаныбыз да. Ушул жерде иштеп, ушул жерде турмуш тиричилик өткөзүп жатабыз. Sexning ochilishi ishsizlik muammosini hal qilishga ham hissa qo'shib, 100 kishini ish bilan ta'minladi. Bundan tashqari shirinliklar tayyorlash uchun ishlatiladigan xomashyo mahalliy aholidan sotib olinadi. Bu yondashuv o'z navbatida butun mamlakat bo'ylab dehqon fermerlarning ishlab chiqarishini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. Эң негизгиси биз жанагы химикаттарды бегеле колдонбойбуз да. Бүт бардыгы натуральный өзүбүздүн атамекендик өндүрүштөгү продукцияларды колдонобуз. Mazkur ishxona hozirda mamlakatning janubiy mintaqasini o'z mahsulotlari bilan ta'minlamoqda. Agar imkoniyatlar kengaysa, Qirg'izistonning yangi oziq-ovqat mahsulotlarini qo'shni mamlakatlarga eksport qilish rejalashtirilgan. Алдыда план бар. Чыгарган продукциябызды кеде жай мезгилде, ысык мезгилде баягы таттуулар кеде жакшы өтпөй калат. Ошондуктан кошуна мына чоң 30 миллион халкы бар Өзбекстан сыяктуу мамлекеттер менен келишим түзгөнгө биз даярбыз. Алдын ала сүйлөшүүлөр жүрдү. Бирок жанагы машинабызды, холодильник машинелердин чек аранын өтүү маселеси, Ташкент шаарына, Андижан шаарына ысыктын күндөрү кандай жеткизебиз деген бизде көйгөйлөр бар. Ушуну мамлекеттик деңгээлде сүйлөшүүлөр жүргүзүп, келечекте биз ушу кошуна мамлекеттерине, Казакстанга, Өзбекстанга, Тажикстан сыяктуу кошуна мамлекеттерге чыгаруу аракетин жасап атабыз. Kelajakda sex maydonini kengaytirish va ish o'rinlari sonini 500 tagacha oshirish rejalashtirilgan. Eslatib o'tamiz, bugungi kunda investitsiya muhitini yaxshilash maqsadida davlat xizmatlarini soddalashtirish bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Umida Mirzabayeva, Begim Ayasan va Ibrahim To'labayev, O'sh.